ngasi sigumba thoram asida miyam bu taram no pa madi nunggi oiba warol thambini bu sunita chenu bu koksinjen loina langem masibu kodbiri ba bendo sinjaduna soyngam yawbuna ba kono na khomje ngai ki tarani pan ba thamja numi fast kono pharak phoga ngai ba oina silver jubilee celebrate ishagi chillaba matam ka thokpiduna harau harau ningoina hangatarabada internal MLA Sunjagai Assembly Kasbi Salimu then Taekwondo Academy ki anigi machalati ngasidagina numit kharanigi mamangda Facebook ta thagalakpa photo dadi Garlaxmi si minna ma yaudraboi ningore koidu pikbi de gubi sanaroi singni yes aduga mathangda jida saru yakiba anan Taekwondo ki events mai yaw basi ek sanaba horokdagi na ngasi bawge sum khalaga da puni nusi yom nu pawi kuina unadaba misu unai ada matam amada sai pham na ko gi bigam ji sai ko su wari sanar mini matam amada taekwondo ni hairgadi india da ek first national taekwondo championship tagina 10th roi box di manipur se team champion gaktani medal matam da medal tarara tutu tarada taret lawi nipal lawi adom lawna manipur tholakani aisida to state mayam si kinarami ado ngasi di manipur se phajana sanari haiba natana kiba manipur da hangoi badri mangre si kari dagino haigadi oja mayam na phajana tambiba satra mayam do gold medal hek phangibaga CICF ta CRPF ta Assam Rifle da gold hek phangba satkhrabanina phajana sanariba technique haiba senior satra singduga sanamina kanda junior do mu improve tawdoni adu ge ama sauna lakibudagi sagi manipugi kogi achievement se sumai handaraki na khali masi 2006 ra tu aina president na bido sumigo masi amtang makeup to sena notice council dagi koi grant laurel pa lak tara kha duga regional taekwondo training center am semi sei chupa angang sing training ta holakanda masi manipugi siam kan puga sena benam the world junior championship am tage masing duri kauri joni nang yawi ko manipur gi sanaroi manga ra yabudo manga yang wale manga da medal home bangba sumi ko thebia manipur gi medal home bang ne ba ko gi world junior championship ta ada team manager so ino chali coaching du so ko myam ko social gi le video myam trying chala kanda India की टीम से मणिपुर सेम कांदा कोई इंडिया की कोई मेडल यामना ख्वाइदगी लौबा जूनियर की वर्ल्ड चैंपियनशिप अमदा पार्टिसिपेट तौरुबरी हले मेडल फंगबा सादर सिंह पार्टिसिपेट तौरुबा सादर सिंह लोइना थबक तौरी चेंगरे जोनी चेंग यावमनि जुमिगो आई नो युमदल आगा नो पेरेंट थेंगरे